Tujuannya dua buat aku ngobok. Kak Sulur wasanya dia bermain remuk. Wah calonnya ketepan seng ya Kak Sulur. Wah kacau ya bangkrut be geger kencing. Oh. Wah, ajur iya. Remuk. Bangkrut bae. Lokasi Sadaan Wonokerso. Ndang metu, Mbak, ndang metu. Wah, ilade bubar ilade. Oh, ndang metu. Goro-goro ya anti ngene iki kok. Ora taleni. Wah, ajur mumur. Kowe taleni. Kok malu